pica, envier, doucement. Tout coquille, que se passe en Limousin au jour d'aujourd'hui. Et si vous vous promenez, si vous bantiolez sur les routes du pays, vous pouvez voir et entendre cela. Alors les joues. Comment então? Correct, mon relais. Oui. Oui, hein. Pas d'avoir. Cochem, ça va. Ah, mo fe, giovedì tuttora. Ah. E tu che? Non Vedi? sapere. Come? Rentrandum? Allez, rentra. Che bien tenerida. Che bien tem, uè, Cosembo. che comincia a sentire. Oui, oui. E non fa qualcosa di prima di tiro per fare empatia? Eh ben, quand il est comme mais il n'en faut pas trop, parce que j'aime bien, moins bien. Perché le cose di pati? Ah oui, Oui. oui, oui. Di lutten come facciano il mondo. Ah oui, ma di lo faccio ancora di lo fuori. Di lo gran fuori a po', lo parti. E con quei mie? Eh ben, coucher toujours. Che bisogna? Perché per te, cara pata presce come lo fa di la cuciniera. E con quei mie? Ouais. E fa della prima di tiro una spesa particolare o Eh ben oui, il faut de quelque chose, j'aime bien. della paturata? Che de la binge que j'ai. Che è la bincia che l'hai? Oui. La papa était les chocolats. C'était une pâte d'autre. Oh là là. Ça chauffe. L'autre de bois? Ah oui. Allora, che dello patto come che fuochi? Della pâte levada, oui. Che lo patto lavato, eh? Cosa fa il cumo da io che lo patto? Ah, que je fais? Mettre do buren, do gio, assaisonner un petit peu. Et puis bien battre, bien. Le burin, il faut que ce une pommade. Il ne faut pas que ce soit dur. Là, il faut un peu devant la cuisinière. Oui. Et voilà. E io dello leverò da dim? Et alors, de là, il y aura des boulanger. Oui. Ah oui, che dello leverò da boulanger. Ouais. Questo fa il fondo di naido. Voilà, au bout sinon. Allora perché Ouais. il cocco io mettevo? Alors, le mettez-le là. Il faut un levain. Allo salur. Alors, ça l'eau. Un petit peu, on le mettez là. E ma bottiglia? Che lo butto io che fai rullare? Ah, oui, toujours. Ouais. Che cocchi che va la lumière? C'est quand on va mourir. Oh là. Io pas de burro di notolo? Non, il ne faut pas. Perché? Perché quello pa lo pati. Mette della vianda e poi do bure di dinga quello pa. Allora che lo viando d'abord? Oui, ma di lo tempo. Lo pati di prima età, carpan della vianda che lo facciamo. Li facendo che? In due assi. Do lar, do persi e della liscia. Dello lisso? Ah, io pas de viande, non vado a volare. Oui. Oui. Voilà, madame. Amène là. Oula, comme ça? Mais il faut mettre la tôle dessous là. Ça va mouiller. Que j'avais fait. Tu les as bien coupées assez grosses. Le factotum. Che se che vese, eh? Une autre tournée.
Ah, che a dire che per cuzzo, che non cuzzo da io. Voilà. O che fai per Dio, tu sai? Per Dio? Vous mettez ancora mai di vostro tortiro, che vous mettez ancora mai? Della crema. Ah, oui, faut tout la crema. Ah, il n'y a que ne mettent pas. Mais la pommade, quoi, j'aime bien. Elles sont plus douces là après. Oui. Allez, Naï, tira votre pompira qui. La pompira. Oui. Che la pompira, ça? Oui, che la pompira sia noi. Che non che disem. Ma come sai non pas de dire la pomme de tir? Ma non n'aurais pas per fare un pâté de pruna. Ah oui, perché il y a un boussi qui per fare un pâté de pruna. Eh bien, oui, mais il n'aurait pas pour. Je sais pas. Votre buicchio da farina qui. Dato pato io. Dato de... L'hai tutto ruito lo meso. Ah oui, che tu hai che lo qui? Oh, oui. A chi che farò pas pour le pâté, oui, de pruna. Oui, che non io pas fa pour le pâté de pruna che petit Mizuki. No. Faut que je chaude bien. Le pâté de pomme terme ora normale va. Là, on mettrait dit le fond au four de la cuisine. Ah, ou rock di do four? Tout à fait au four, à la salute. Allora, come che vuoi appellare con i crochi? E che non so minato. Ah, che non sta mirando. Le pâté de pomme de terre, il faut, mais pas que. Allez, drive le tiroir. Allora, faut lui mettere le va au funchi. Voilà. Alors ça, l'eau n'est pas importante, mais tu connais bien. Allez. Vous êtes bien aimable, mais vous ne recommencez pas l'installation. Eh ben oui, mais... Il a bien levé même. Mais, Alors, perché il faut fare così? et puis parce que je suis plus fier, qu'il maquille. Hein. D'accord. Lo mettez dans le four. Vuoi a buona temperatura, ok? Che poi come l'aure, au pif. Au pif. D'accord. Tu au pif. Tu au pif. Allez. Che riusci, come che riusci. Ah, ti è frisciore già, eh? Allez, la pruna. Merci. Che della vostra pruna? No, no. En che lo patto che tu usi pruna che si mette? Ah, no. Un po' mettere no? Da tu. Ma di noi te fai anche un lui. Ma per il patti di carnaval, per carnaval, facciamo lo bulli, lo patti di yanda, Cocchi. oh, ma pas de pouma. Ah non, il n'y a pas de pomme? E per il patti di pruna negra. Car la tattica dell'epoca. Ah, e che era il repas di carnaval? Car le repas de carnaval. Ben, le facciamo ora, non sapere, ne bel pas. Et voilà. Allez, faut avere una parte chic. Ma si pagnerà. Brûle, nous? Il a chauffé. À table. Entrez. Allez, entenons Allez, maintenant. Maxime. Là-bas. Allez, on a une date. Jean. Ici, mais je l'ai fait trois fois. Te mettez facile les mains? Oui. Hai figli là. Come caina? Allez, venez faire le pâté. Oui, ma il n'y a pas tard. Nous, Si on n'est pas brûle, Recchio Sì, Pablo, on Ah. te goye.
Voilà. Et qui le coupe au qui? Remarque que lui va bien, il a le porte qui tu. Ouais. Je pas voglio que de peine. Ma che la puma Gli che... mettete della vianda de Dio? Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais. Perché neanche gli mettete un petit lardon. Oui, ma che un tau l'ouvrai. Ouais. L'ouvrai pate pumater. Che do lardon do persi de l'aglio. Ah ouais. E assi? E allora te che sapevi lo fa per che la fin della vianda? Ma perché trovo anche meglio? Ah ma se lui écoute qui garde la vianda. Che vuoi tu fai écouter, faut pas écouter che so. Parti des poumons de la salade, che tu. Tu Ouais. te invece che era lo repas do paysan. Ah, maman, à toi. E ora che con la cocca della villa che vede, ci stiamo a fare così. Allora, se c'è del tobacco che può fare infatti le pomate perché di l'usone Ah, ma sono questa la puma. Il y a plus boycott que ça va y en faire, les pâtis? Merci. Perché dentro basta do La puma sono chiusa. Ah, tu sais. do boulenzier o schiavoli ma Ah oui. parlo l'aspetto del patito. Et le pâtis de pomme de tiro, il y a eu que se minzava tutto l'anno? Ah ouais, Per carnaval, que se fait pas per carnaval? per carnaval il y a le patito di viande, le patito di Oui, pomate. oui, ma mettiamo pas de pomater. Ah ouais. J'aime le pâté de pruna per dei chier, come e le pâté Dei anno. de yanda. E lo bulli là. E le bidi. E lo bulli. Bulli, gars. Portavano l'uovo di fumorie. Ma li due patiti no tanto cocorretti o on passe pas sur le oui, fumo c'est oui, che oui. patto d'abitudine li Ouais. joue. Allez, voilà. Ah, mais je vais pas changer les assiettes. Là ça n'y a pas. Alors, qui est le pâtis de carnaval, quoi qui? Che le pâté di carnaval. Oui. Ah, E cosa se fa mai per carnaval, che pâtis? Non fa mai più di l'anno? Ah, sì. Sì, non torniamo a fare. Ah, ouais. Ma di lo ne facciamo pas a Toulouse, te repela, le facciamo per carnaval, lo mettiamo di l'uomo, lavoro lì veniamo a aprire che e potevamo pas parlare pas sopra. trop connu mais Ah, te già pas conosco. un petit peu Ma sei conosco? Carnaval se fa tutto giù, quand tu ripeti? Ah ouais. Ouais. Voilà. E di la veiata cominciava? Ah, sì. Cosa non l'ho Ouais, culto? un jour à Mienne, que Ouais. ça va le couteau, Ah oui. un cache couteau comme le repas de marraine. Ouais, ouais. La pille ou le poulet, oui. E surtout un lapé o un poulet? Ah oui. Oula. Ouais, ma che roba toulousaine veiata intanto. Non, mais l'hiver. Oh, ma suivem. Suven che tornavo suven? Oh oui. E salu un, salu altre. Ouais. Mais il faut dire 5 km à paix, qu'il n'y ait pas de voiture. Eh oui. Que s'entend bien sur sa vie, oui, le monde. Ouais, à peu près, ouais, ouais. Qu'est-ce que disent que la convivialité est bonne. Ouais, Bah bon, Oh, c'est mieux, ouais. ouais. Ah, ouais. ouais, que Ah, s'entend culto bien. di sai. Perché te parli de convivialité, Oui. ma che è artificielle. Sai che il gars, tandis que nous pensons que s'il y a un problème pour compter sur quelqu'un, tu auras toujours quelqu'un qui t'aide. Qu'est-ce que le gars de lieu ressentent. Bon, nous qui sommes sur la communauté, nous ne rendons même pas bien compte. Il y a du monde sur le commun qui? Oh, nous sommes 350. Un po' mai più. Ma ne beaucoup che sono arrivati in un anno, en 20 famiglie che sono venute, con fabati o con sotto di viglia mezzo per abitare. Ah, qui. Sorge che io jamais vidi perché c'è me. E du monde che travagliante. Sur i musei, Ah, sono i musei, i fanno gli sami. E le colo? agli più di quello, gli ho ma en 35 petit che vanno in casa. D'accord. I vente lupitichi. Scendiamo? O ja pugio la trevi? La torna trevi? Ah, oui. Io un po', ma io so che non vorrei una scendiamo, allora che ero pavo. E se gli tenera il mero, si un paio conto. Che cocchi, ouais. Café. Le pain m'a valé. Ouais, Un pain. ouais. Au ribé, oui, on a mis ça, ça usait. Oui. Tout, même, moi, la Marie-Claire. Il ribé au friscino, ça me paraît. Alors, le pain m'a valé, oui, ma, si, che mo mi vede, au ribé. Oh, avete Dio, si tu chizza! Tu non mi devi dire, io mi hanno stato sulla strada. Non ne voglio si così. Corriere, voi? Oui, mais il a rajouté des fois. Oui, un peu, oui, je crois. Ça, il a rajouté. Oui, oui, io credo. Come quoi che vuoi dire, mon grand-père? Sotto al play, ma grande mai ribe la ziboli che però può. La me plague, Rocky. Le jour qu'il avait pris. C'est pas toi? Oui. Quand il a pris le moteur. Ah oui.
Nu, tu mă împană Allora de tu mi bicicletto. impanna adesso un velo. Ouais, E non che prende arrive sa du châtenette au petit cochon. ouais. Il y a qu'un moment où la perd. Vous lui prêtez pas le No, ma moteur? tu lo pas connaître. Allora, lo gars gli dice, ti ho rubato un velo, prendiamo un velomoteur. Insomma, je vais italien, monte je velomoteur. Allora, te ne la poveria. Quand arrive la poveria, lo può tournare, che ha immobile come tu. Lo troppe per lo bra, dice, giustamente gli dice, on fa lo patti per ma di terra, lo mi sa come nu. Mi sa il patti per ma di terra e poi, certamente che lui mi faceva. Chi dice te? Lui. Allora, après, il faut tornare a partire. Sulle continuare la tornata. Oui. Allora, torna a partire dalla poveria, perché pas plantare il velomoteur. O so mio padre, che io ho avere per plantare. Serete mamma. Le monde di Jantel fa tutto passare. Mio re, so pas plantare. Ah, poi pas me plantare. Che di no fermo. I vengono petit porc, io metto le pancarte sul bord della route. Ici, a qui vengono i petit porc. Moi, tu veux se planter. Et il y a un le petit qui a dit le coup, il dit, dis-moi mon petit, tu vendais, tu vendais au porc? Ah oui, oui, monsieur. Oui, il y a des tables, on le sort ici, on le pèse, qui est le kilo, on l'importe. On le paye, on l'importe. Ah bon, venons à voir. Eh bien, que, le petit, le marche par la porte d'arrêt, le porc, mettez le col sur la gorge, le secoude, 6 kg 500. Ah, Il garçon dit, comment fais-tu me louper ça? Oui, pas me crever, mais moi on a crème un paille. Vai, va che. Allez, fais que poco, le monsieur nous a mis pesare un po' rita. Tu fai una massa per la porta d'arrêt, lo così lo gordo, lo secude, 6 kg 500. E beh, petit, come fanti? Beh, petit, vuoi tutto pas crever. Petit, vai te che mai. Petit, non è che mai. Dice, l'ho occupato, ma l'entra nel pesare il fatto, ma là è arrivato. Non torniamo fatto d'estate. Ritorniamo fatto. C'est tout ce qu'il avait, lui. Il avait déjà ça.